My brief visit confirmed what our وزیر کار دەربەیە ئەمریکی جۆن کێری دداخوایانیەکێدا دازانین کو دەوڵەتێن یەکگرتیەن ئەمریکی هەلوەستاوان لەسەر شۆڕەشە سووریە هین ئەوە کو ڕێجیمە ئەسەد ڕەواتیە خوا وەنداکریە هەروساکێری دا دیارکردن کو چارەسەرکردنا کریزا سووری تەنێ بکەتنە سەرۆکێ ڕێجیمێ ji دەسەڵاتیەیە و ئانی زمان کو دەوڵەتێن یەکگرتیەن ئەمریکی زانن کو رووسیا و ئیران پشتگیریە ئەسەد دکن و دەوێ ئەم ئاشتیەکێ لە سووریە بێ ئەسەد پێک بینن. لە ئالیەکیدن سەرۆکێ وەزیرێ کارێ دەربەیە ترکیە مەولود جاویشۆغلۆ دداخوایانیەکێدا گوت کو هەمی ئالیەن کو پەیوەندن ji کریزا سووریە لەسەر کەتنە ئەسەد ji دەسەڵاتیە پێک هاتن و دا دیارکردن کو لەسەر مژارە دەڤەرەکە ئارام لە سووری هین ئالیەن کو ji vê yekê پەیوەندن tu biryar nedane. هەروسا ئۆغلۆ دبێژە کو divê alîkariya hemahengiya Sûrî û hemî hêzên leşkerî yên şoreşê bêkirin da ku rejîma Sûriyê robro bikin. Di heman demê de Wezareta Berevaniya Emerîkî Pentagon ragihand ku wê dest bi perwerdekirina grûpên opozisyona Sûriyê netund yên ku wê şerê çeteyên Daişê bikin kir. Herûsa serokê Wezareta Berevaniya Emerîkî Ashton Carter di Kongreyeke Rojnamegerî de diyar kir ku artêşa Emerîkî dest bi perwerdekirina grûpên hêzên Sûrî ku mezinahiya wê wekî ketîbeyekê ye kir û da zanîn ku di hefteyên bê de dê grûpên duyemîn dest bi perwerdekirina leşkerî bike. Li aliyekî din di mijareke mirovahî de Ajansa Nûçeyan ya Frensî diyar kir ku gumruka Îtalî gemiyeke koçberên Sûrî di deriyê Spî de ku di rojan bê av û xwarin mabûn ji bin avkirinê rizgar kir. Herûsa sî koçberên Sûrî bi gemiyeke biçûk xwegîhandin berava navçeya Bolya ya li başûrî Îtalyayê.